Good evening, whalawhalai atu hane hara tola tau wala tala tutupu. Ko e whanoanga whamua he taulilifu e ke pule motu mai tau fō na e whakahoko ke aho I neawhi. Kua ku e whanoanga kua manako e tau e ke pule ke o atu ke whalilifu atu ke taha e ke pule tuai ko pita halo. Ne kua kioki mai muianga nei ke he mo tanu ke aho I neawhi. Ne ka mata e whanoanga mo taha o kutaki mai he komisi liu kese ke toi whakawe he motu. Koe taha mata kupu pulanga he komisi nei ke lata mo hikianga ke he numela komisina ke whai pulinga hua he whakatu whono mai he toko tolu ke he toko taha. Ko tuku atu he takitaki he komisi ko whisapingia e whalawhalanga mai he komisi ke ole ke o moi he whono e ke pule tō hawhangi ke whakakise manatu osi e tau lilifu ki ai. Taha e lilifu e ke pule kua he kwa lata ke liwa ke tau manatu nei ke whatu tala mo tau tangata kai mua atu ke lau tolu ka lauia hako e tau hiki kianga nei tō whaiwhiwhilianga e whono e ke pule. Ko he foki e whalu kwa lata ke utakehe e komisi nei. Ha kua mole tau ngāho halo tolu he tau se e tau hoko taki kai nā kaitalia he whono e ke pule. Ka koe mga aho ne kua tuku atu ke he wilianga ne toko walu nā kaitalia mo toko hiwa ne kua omoi mo taha e lilifu nā kai wili. Koe taha hoko taki foki kua tuku atu ke he whenonga whakako he tau e ke pule ne kua o atu ke whakaholanga whamahani mo e whakatu whono ha New Zealandi. Kua talia he whonoanga e tohi hoko taki mo kua whakausi e whonoanga. Ko he whalumta kupu kua whakatolomaki ke he whonoanga ke kahau he mahina ha whepuali. Ko e tautanga hawanga ke tautangata o whenonga mo tautangata whenonga mai ke motu I niwe ke lata mo toru mahina ke hako atu ke mahina ha te Samuel au toru ngufurumataha ua e whi hong furumaua. Mena lahi ne mai ke kisia koe toko longa I tautangata niwe ne o whenonga lau toru mai whafu I niwe ne o mai mo tau niwe na nafu motu ne kua tuku whenonga atu ke tau motu I whafu. Koe katoa toa he tau tangata mai ke motu he kuata whakahiku he tau ua whi hong furumaua koe tahe a whi whitstel mo tolungo fulu. Mo toko tahe a whi walu seo mo hong furumawha ne kua tuku whenonga kehe mai niwe. Ki sea ai kua uta kehe walungu furumawha e numela ki lalo. Koe ka kano kua maua e numela walungu furumawha ke tau hiki ki anga puke tangata tuto. Ke tau tangata o mai mo o ke mai he motu ke kisia e hiki anga ke puke tangata he motu koe tohi ki lalo puke malikisi haki ki lunga. Ki alo tolu ne hoko mai tahe a whi tolu seo mai wha, toko lime seo mai wha ngufulma hiwa tangata niwe moi fitu seo le ngufulma lima, kua tohia nā kai koe tau tangata niwe. Toko tolu kua o mai na nofu mau ke motu, ke tau tangata nofu motu kua liliu mai koe whae seo tolu ngufulma wha. Ki alo tolu kua tuku whenonga kehe koe tahe a whi walu seo mai ngufulma wha. One seo ngufulma wha e tangata nofu motu tu mau, nā kai whai ne whanu kehe whakausi. Tahe a whi ue seo e tangata ahiahi mai po ke tau tūlisi. Koe ono anga ke tau tupe whakamole halo tolu ko hoko mai ke motu ke awelesi koe walu e seo hewong furuma tolu mo hewa e tā la. Tau niwe tahe seo limong furuma wha mo tahe e tā la ko lau tolu ko tohia nā kai koe tau niwe ono seo hewong furuma hewa po ini walu. Koe katoa toa he tau tangata whenonga ewa mai ke motu. Ke hoko ke mahina ha te semo ua a whi hong furuma ua, koe lime a whi moi hong furuma tolu. Ki sea ai whoki koe puhala mahuinga ke whenonga I koe pakalele e New Zealand, tole a whi whai seo moi ua furuma lima e tangata. Toko taha seo hong furuma hiwa e tangata ko ahiahi mai ke tau tonga tau la. Ke tau motu kua o mai laulahi anga ia tonu mela mai I New Zealand koe tahe awhi moi limong furuma ua, mui tua mai a Australia koe tahe seo moi ua furu. Ki sea e furufloala kua tu tolu foke motu mamau lahi ko Lucia koe ua furuma walu, mui mai a Melika koe ua furu.
Ko tau motu te Pasifika hongo furumao no mai he motu ko Fiji, ta ki fitu mai he motu ko Samoa, mai fitu foki mai he motu ko Tonga, mai toko walu mai he whalu motu he Pasifika kua nā kai whakamahino. Koe aho e nea whine taloa te tau mga whao mai taka pisinga ke whakalili fua e tau tai mga au he matua ko whangatule pita halo ko kio ia moe muianga nei ke he whalenga ngao. Koe ia nei ne whanau he ao tahe a pelira tau tahe a whihiwe seu mai tolungu fulumaua mai walunga fulu e tau he mui. Ko hoko te whoki tau lilifu e whano i ki pule ha koe ko mai longa whoki e tū whano. Koe i ki pule mai maanga ko awasele ke ua fulu e tau kamata e tau tahe a whihiwe seu whitungu fulumaua ke hoko atu ki he tau tahe a whi mai hiwanga fulumaua. Manako ke tuku atu tau mana tu whakalofa ke mga whaua ke mga nei ha koe tau ongo momoko. Koe tau whamatalanga ha Pamela Whalaini ki he la tahoni Silani ko pia ia kua lali e mtakau ko misi whakatonu e Kelesia Keresiano a Niue ke fufu whalu a tau mena ko tau ise ke pula hiki tamake mai lango atu ke ia ko Mr. Opili Talafasi. Kua mamnaki e pule ki he whale tapu mo e whanua ko Mrs. Lalo Manungi tongi a kona ke tātu e le kua nei ki he whakawhilianga ko pihe kua pāhe e ke pule he maanga e whale tapu hiki tamake e tau ko mole. Pehe e tau whakamatala ha Pamela Whalaini nā kai whai o moianga e matua whiwhini hana ko Mrs. Lalo Manungi tongi a kona ke moa tā tonu ke tau kumikumianga koe hane pā e whale tapu mo e tua haia ko te toko atu e komisi whakatonu kia ia. Pehe takitaki he komisi whakatonu he Kelesia Keresiano Niue, koe tahani e mena mahuinga ko manako e Kelesia ke tausi ke liu e whaitunga tapu he atua ke hawhangi ke mai ke he to tangata usi ke watu mo tapua ki kiai. Koe whale tapu a hiki tamake ne liu hawhangi he a tapu ko mole he osi e whano he tau maa whaua mo he tau mtakau hiki tamake komisi whakatonu mai whakatu whano Niue. Ka koe tau le kua hiki tamake ne ka mata he osi e wilianga he motit ue tau ko mole mo lahi e tau le kua. Ko ki sia foki whae e whale ne vela toa e whuata kua tuku atu ke whale pui pui mo taha e whuata ne nawhanga i ke whale pui pui si taha foki kua pākia he kana wakau whana. Koe tau whakaholoanga ke lata ia moi manga koe tawake nā kai la whakausi ia ke mga honai. Koe tau whakakuanga kua tausi ke whae hoa whanua e whae tapunei kua whamata patu ke tau puhala whau ke tausi ta hokotaki i lalo he tahamawiheanga he United Nations ke lata moi whaka talumeli e tau walakele po ke UNCCD. Koe tau whakakuanga nei kua whamahinu ke lau tūlu tau la whahinga hua ni kua ngahua whalataha ke SLM, whakatai ki he whahi tatakai motu, fuafuakelekele, whahi vai mai whahi tāna ki tupe, ke ki sia tau puhala ke tau se tau hokotaki. Hohoko atu mai whakatutala mo ia ne kua tukitaki e matangahua SLM ha Niue, hangao ke he mahuinga he tau whakaholoanga, ke lata mai tau puhala ke tau se e tau hokotaki ke tau whakaholoanga ngahua. Ko muitua foki ke he wholo tau whakatokanga i lalo hefo he tolu mawiheanga he United Nations. Ko tolu e Rio Convention e Matapatu Convention lahi he lao langi hane he mahonei koe UNCCD, CBD ke he whahe environment, mo UNF CCC ke whahe climate change. So ko tau Rio Convention e hane si mahuinga ha ki ngā holoa ma tolu ke he whaholoanga nei. Kai tunga nei ono lahi ki hei UNCCD ke whahe tau kelekele, mo le wekeanga tau kelekele. Mi pia whoki ke tau mga aho ka tō e la, koe drought ka whakapapālangi. Kai mahuinga e whakaholoanga nei, ha koe reporting whakapā nei he mai he convention nei ne tukula tolu ke tau se he online whakaonga he internet. Si tunga nea tau information osi ne tuku e matolu ha koe login ni koe toko tahan ke tangata ke login ke system. Si ngā hua matolu me group ke inga sia matolu me ngā hua lalo hefe tau
indicators ka hana he lalo he whetau performance indicators. Ke lalo he fo ke he strategic plan he UNCCD. Mahuinga e tau whakakoanga nei, ke lata mo e tau report ke tātou ke he inga sia tau motu e raulangi ne matutaki atu ke he convention nei ko UNCCD. Ke tau se lotoro e tau reporting ke tau motu. Mo e tātou ke hae ke secretariat ke hakahaka lotoro e tau ngahua e tau motu ke he raulangi ne kua lalo hefo ke he convention nei. Ke tau ngahua ka hae ke holo ki mua e tau ngahua ke he kelekere. Whakatau meri e whoke e tau moelewe kianga he tau kelekere e tau motu he raulangi. Koe whakaholoanga computer ko whakaonga ne tālanga I lalo hefo I UNCCD, koe Praise, Performance, Review and Assessment Implementation System. Koe tau puhala fōua nei, ke mawhisa tau puhala ke tau se tau hotaki. Kai haha I ai whalu tau puipuianga whoki, ke inga sia tau motu moe whaitangata ke whakahoko, autu e tau whikau pēnei. E tunga kai ono ki he koe website he UNCCD ka koe haia po ki ala tūre e matapatu koe portal ha e whakapapalek, portal press. Si ko lo tolu ni ka meki ke issue e password mo username. Si inga sia tau motu he lalolangi mo e whai username e password. Si koe secretariat ni ka he UNCCD. Ka meki ke ko lo tolu ni ka meki ke issue mai ki lato he whautofono to. Ke he tokotaha ni tangata tōna meki ke mo e username. Mo e password. Si koe tangata ia ni kua ka making ke whaanga username e password, tō making me ke report ki loto he portal nei. Kua katoa toa e tau whakakoanga ki hau nei, mo e whakatoka hokota ki whakamua, hani we ke lata mo ue tau kua mole. Koe mamina ki anga whoki to whai whono lahi, ka whakahoko ke lata mo e tau motu kehe e lalulangi, ke tupua te tau hokotaki mo e tau manako ke lata mo ue e tau I mua ka whakahoko ke mtahiku he tau nei. Whakahiku ke tau wala tala te tupu ke lata ia mo e awhiawhi nei kua tupe whakaku whalu a tau pāsese ke he wakalele ke whangai tau kamole ha kua mule whakatose e mga aho ke whatoka te he mutu. Ne te lahau e sini e New Zealand ko Pelenis Travel ko mule whakatose e mga aho ke tuku whenonga e wakalele ka nā kai whaihokotaki mai e lau tolu ke te lahau e kakano ne kua tau whakaku e wakalele ke mutu. Ka koe tau whiwhileanga pēnei kua lango ki lunga I lau tolu ne kua taki atu e tau whakaholoanga ki loto he wakalele. Mo e koe mena kua mua te mahuinga koe tau puipuianga ke tau momui he tau pāsese he wakalele. Nā kai whai amamna ki anga I kau taha wakalele tau whai mena ki tau hele tau whakaholoanga he wakalele ke whahe tapu nei, peseni kua tupule kua tose ia ke whahe tapu kamole. Hana hatu tōla tau wala tala tutupu ke lata ia moi awhiawhi nei tuko te whoki e tau mana tu whakalofa ke mga whaoa he lilifu ko pita halo ke tau ngaho nei.